Tino ka daily routine jong phi. Daily routine kum toi dang step tu na kam ke step i. Te nang tu pada te kum tu nga tisha tu pada song tu ban na ju it ban puli ka tin ka jong play hi ka ba long routine jong ka ba man ka si ka ba sa ngam le ka ta na so kam kalong ke ke padang ke jing ko ke sni barok we itai jing stang jonga te kum tu da ngasat pe na pe ka plau na pe ke siar ke ni itai kat ke kam besar ke palang ke nang salang kan ribet perthai barok we mo ke senchar khadari kalong sebentar hi jong ka jing im ka jongi pada de ko senchar khada ke ngi i na du ki im kisam ki jongi But sudah sebar kan, te kakak lu je baru, te kakak dah, nasi migrai bangan, rumah sendiri sencar kakak bangan, ay mo, bah kiki baru, bah omah kijah por, kejung terai kan, kakak ini perlu jangan, iba don bentar hak kam sencar kakak, iba arden. Mela pasal mat mah, te iba por kaman shwa, ila khot yang ama bangan, ya don bentar bat i, agak kam, ni kam politics kan, enre, nak kalian tu na ong i, badan ngate, mah, kena kam, dan beteng bet na ke kam kumaran kai bet. Bagai sekri kamu try tambah lagi jeng bentar ngin ya tray ngin lek keke ka pa nam takari ba ka chat ria te de husnam tu arjar arpho mari dap hi covid kum tu ka ba badan si sien biam tu habngi kendua mar ban be kendua bat i ngidon tang ka wei bet ka jeng kren ka ba ni pek kan kari ka chat ria ba jong ni ya ke jing long jing man jong ka te kuno ban le e ke ka ai go ma ngai ngo ile able nam ta ka por ka ko dor ka ba pen yo ingi ki khun ba su spa chong ni ka ba I don ku ne wi aron able ka ki ting ka jong I ki wana try ka ban le e ka kum ka documentary ba ne ka por able bi ni ai ngo ile kan ta ki jing bam jing di ki bang ai ngi Kiberong kijing kerku kijong me ablay ya kijing im kijong I kaliang jong kadok ni padiang iki de gos ngumu ni kerpat ni sneban kerku iki kini long dok long snaba ki metjong I igin barok medwai pan kerpat akring Jesus Kristus panem amen ba kambon hi ai ba kijing berkat kijong ki kerkom kijing keren kijong ki ka ba kambon hi I bai tang kumno ban pengkesan ya ke parti ke jongki kam kan dia bikin keren sepang ke pha kamiat ka mau ka roi ka ki jong pin pai nong sok song jong ka rian dia kan kata ka bangat sem bat Penlut pon noi kan ha ke sulung penlut pon noi kan village Pynkhreh ni kata ga dik sisa ka bang kum hatu kelas winter session ka babon hi ka dei kababon hi kadai kaba kishu ajan bet ka house ha te sosi namar kalong kajing lena e ngalakran po kawai ka bagian di TV sepang ka kajing long jing man ha ko last winter session but it's just a waste of public money public sector what are we here for Ongi kamram geri kadai bangin ya kan ya ka aka ka ban toy kan you pat nok sok snong jo kri dia na do ki kun samla ki bam ka kam ka jam mo ka bam biang nong rap nang ka kot ka khia kamar yang saudong sau ko kum ta ter ke bun kini di bang padam da siar kan ta kini lahir dal kham he dengan sebut cerita kin ha kin mishrut dah ya
Yang nak elak tapi bendung nama ngang phong. Yes, yes, yes. Rung tong khi. Kini di kisiar ki ông kia dranat em. Ki bayong ba? Oh, Oh. Kini ru napo Guwahati, Assam. Em kini ngayo sampai nang kong na po ICA. Nang tu pada ngasa penkab yang penpedam. Penpedam pada di kisiar kasih kan. Ni the Yong Hi Klau. Yong hoi. Di yong kan. Hoi. Te kador kini ru. Long market rate tu kador ki. Apa ni? Mat ko bersiajar sekilo. Siya sekilo. Nang ta ko puleng joki. Dapat ni kita no lai po na so po ko we. Tien. Okay ta. Di. Di fiong. Ngan tiur. Jur tiur do pe ki ting don kam. Tekmud kat kipor fidon besini kilik hi marwin. Dah ka babon te ngara dah ka ayo dah ka kali tang kendiat kensat te nga i bet dah ka skuti siar kawai mo ai dapat ka ai dak ha tang ban chu pen jat hat